Buya. Olahraga sih di. Woi iso mlayu ora sih? Mas Sungadi bisa lari ndak? Di Kang. Oh. Mak, nanti umi, Mak. Pamakmu we. Arek emak. Mak sampai ya. Sore ini saya bertemu Mas Sungadi di Jurang Mondokan Sragen. Ini saya bertemu dengan Mas Sungadi. Sudah habis makan bakso 1 mangkok. Iya, saya tambah lemu mbak loh, nonton kae. Wah, tempat isung. Wah. Sungadi tambah gemuk aja ini. Ini motor Sungadi. Numpak kuwi, Sung. Numpak Sungadi ini lah mendelep ya. Jajal iso sing. Nah, ini teman-temannya Sungadi. Temannya Sungadi. Sungadi punya banyak teman. Kancamu Dewi? Pak. Lah sapamu? Anak buahe. Anak buahmu? Wah lah. Anak buah Sungadi ya, we? Heeh. Jajakno bakso, Bos. Ngono. Wek, Mas. Minta uang sama yang mobil lewat tadi nggak dikasih. Burik. Olahraga sore bersama Mas Sungadi. Sama temannya. Nama anak buahnya itu. Woi. Hei, Sukati. Sukati. Mas, ya gue tak omeh, Mas. 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 Tak omeh mudah sayang. Anak buahmu sih. Bersama Kang Sungadi. Nah, gue dikerenyek sih, ya. Nah. Kalau emang murah. Gendongan di. Siapa sing njaluk gendong Mas Sungadi nanti? Wih. Iya lagi dong. Wes, cicilin no, cicilin. Jaluk gendong Mas Sungadi. Wih. Dang neh. Awas tibon kok kuat ora Sungadi. Dimi Mas Sungadi.
Tibong kok. Sama tatap lho. Kene dore ning ndok gendong. Kok kuat dhewe? Ora kuatno. Pak ya rek. Oke, celek. Wis ambung. Gendang, ambil. Gendang. Mak Mima. Adikku. Mana anak buah mah digendong. Jauh gendong sing ngasih. Makmu sing ndi? Heh? Make sing ndi? Make sing ndi, Sung? Pak Uwe. Hah? Jangan digolah. Jangan Pak Uwe digolah. Jangan Langsung digolah. ngasih petok bae. Pak, Pak Pak Miana. Weh, mak Pak Uwe. Oh. Mak Uwe. Mak Uwe. Weh. Ada dulu, ada Uwe mak Uwe Pak Uwe. Jangan mak Uwe. Oh. Pak kok digalaki. Kar mangan ora entuk. Mak emang Pak Miana. Iya toh. Kamu pakmu, Sung? Oh. Pake cilik nok malahan. Mas Era di mana? Oh, mak Mas. Aku mak wis nek mau aku. Tidak banget. Oh ya. Oh ya. Mangan kene nek. Oh ya. Mi ana Pak ya. Mau yo wis. Dang, iki mie isik, mie ineh kok mau, Dang. Ngah. Wah. Aduh mati. Sapa sing njok? Sapa sing njok gendong Sungadi mah? Aku. Dia apa? 2000. HP ini. Ndi? Ayo Mas Sungadi sini. Pak mak aku enggak. Ndi HP ini. Oh, boleh. Jebret tek. Hmm? Gendong Sungadi. Nggih, pasang kawan. Iya, wani ora digendong Sungadi teh. Mane ora iya ya. Pak. Heeh. Ndang keteng gendong sik wi. Kan Ah, gendong sik, Dang. Mau digendong Mas Sungadi to. Wah. Kuat kan Sung we? Wah, rasa iki. Wah. 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 Nah. Penak. Enak rene. Nah, yo. Pite lu ngakno kok nibani Mas Sungadi kok. Mas. Bolare gimnes kok, Mbak? Kowe kuat men langsung gendong sak men. Ini ana Pak Uyo. Oh, kan Pak Epakmu. Mas. Mi anang ione mah. Kowe yo kuat gendong kuwi. Dang. Ora entuk berarti. Ketok dhewe kowe. Lho Sung ngajal gendong Sung. Apa sih sini? Mas Gendong sik. ya. Udah tak roh iki mah urung dhewe lho kok meri. Sik. Oh. Dang. Apa sih sini ora? Kuat to wi? Wah. Aduh. Wah, nek sidi. Kuat no elokno. Mi omongnya ya. Oh ya. Kuat enggak? Mas. Apa nih? Nah, olahraga gitu loh di ben iso kurus. Pak be mak wae. Bapak ya di waktu. Mbak, mak Mbak mbu, Mbak. Mak Pak. Lo masih aja. Kuat no dineh. Lah iya toh, metu-metu nindi lho. Wes kesel olahragane gendong nih. Sekali lagi kuat ya. Ora. Awak eme o, Mas. Oh ya Dimike, dikeleki neh. Dimike harus dikeleki. Keleke mambu ora? Aman ya, Mbak. Napa Mbak? Aman, Mbak. Sung, kowe gendong loro kuat ora? Hmm.
dina kok sagus. Wah. Mbak. Kapan to mau adus? Ayo merah Mbak. Wes. Jangan gendong neh kita caci cilik rombok gendong ini kok. Boleh nih. Loro kuat ora? Kayak gitu. Ya, aja ngagetin Mas Ngadi kok tiba kok. Kaget-kaget. Wow. Gendong bayi nak. Sijine. Cek kuat ora? Kuat. Kuat dah. Wah, Olahraganya Mas Ngadi. Kesel. Ya ngos-ngosan lho jujung ngono wis. Waduh. Gendong kemburi. Yang Pak Kuat ora ana. Ya, sip olahraganya. Mas. Banyak mie Mas. Mas. Bos. Lalu apa? Ora ditumbas nih. Miyawi ibak barawe. Iya. Nah, jaluk gendong Mas Ngadi kemburi. Gendong kemburi piye dinak kemburi? Sik adep rene. Ya. Nah, piye to? Weh, super Mas. Mari Mas. Pemane matur. Rene di. Rene balik ya, Pak. Iya. Di. Tiba lo. Di. Halo. Ya. Tiba lo. Ya. Ah. Oh, ya. Kok ketamplaan ular? Kayak kodok kawin. Sungadi kuat ya. Olahraga Sungadi angkat bocah. Mas Sungadi kecapean. Ayo bayu. Pak Iwoi. Wewe juga apa wae mau? Ngomong maju sik mangan apa wae? Pak Miana. Ya Pak balik Aku upo Ngobene ora, akhirnya tak bayar nih. Pak Ero mae. Mbok tukok ke to? Heeh. Kok mana wae? Gendong neh di, kuat ora? Bang. Ah. Mak, Mas. Kejar aja. Yuk. Bang. Mati cilik mana nih? Lagi. Kejar. Kasih wedi. Kejar. Ciron olah berpikir dusun apa tembak. Mau bayar, Mak? Jok bakso telu kok Dek Ibu Boy. Selamat sore. Selamat Sungadi. Lari. Selamat sore. Kok ini doyak weden. Burik. Ayo di. Rene kok. Oh, Mas. Apa wi mau? Singane metu kabeh. Kelek ana benda wedi. Oh.
Wis jam mulai, ndekekno gak enak komine. Bukan kok ngene kandakno mae ngono. Dadah. Dadah. Oh ya. Ya. Joget sik. Joget sik. Mau urung joget tok. Nak sesuk meh mau aku ora joget tok. Joget sik. Ya wis sesuk gah aku, ora sido. Atur rene joget tok. Awas nek buk, Mbak, terak ya kok. Kayak gapura.